Supreme Court in Kholai ui se wanga thi le hliam an omin state sarkar mo phurna ani to don ti asoi Kholai ui chwa khap na le ui ashi hluar chin chungchang suamoto a thubuai zialu chu wa in khan Supreme Court a Justice Vikram Nath Justice Sandeep Mehta le Justice NV Anjaria ten an ngai to a Supreme Court chuan heng Kholai ui te Kholaya wakin mi an se ba ka an ti ral trit thina wangin Kholai ui thlawang ho thin tu te chu heng Kholai ui te hi hona vulturin a sha tira ui se wanga thi emo hliam emo an omle ani chuan ma la thatok lova state sarkar te hi ngai ni in mo phurtir an ni dona Kholaya uin mi a se in state sarkar hian chumfai a choi theinan a tulanga malaka ni tur thule Kholaya ui chope thin te po shem an ni theinan malaka ni don ti asoi Supreme Court hian nikum November ni chari a thupek aloti chwa to mipuite le Kholaya ran chwak thin te himjok na tura heng ran chwak te chenghoidan ngai to tura thunei tu te hne na sha tirna aloti chwa to chu mala chunjom turin atia Kholaya ui chwa hi khapum hlum ni loma se sarkar munma sikul pisa damdo in bus stand rail station le hundanga te Kholai ui an lu lo na turin hungna rin tlak tok tak siam turin a sha tirani